Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Uchi web kalyang persha usaleng isangma ne kasni ula kubur bahadu menta kaseng Congress kampat Ukrainiano on penyang banya khun hak election MP natura parliamentary seat arajar arpsau. Habakran kilat pathai kubur usalen isangma ubadeiru u MLA ka Kambagre constituency na kaseng Congress ula ong empat don ka jingekran wadbat u president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Ngatharai kaseng Congress kampat rai yanu ban penyang hak election MP. Ulong ba kaseng Congress kadang le eksamini ki kaipot jangki we ki election ki brang shudem hak we ki jilla. Bar kane kala bandai ka daw ban slam ban shong jingyalang hak baya dei ba ki election MP arhajar arphosau. Ki jingyalang hak district habaro ko we ki jilla ki yat man kasngi hendai habaya dei bar ki election MP ti hadu menta kampat don ka jingyalang ban yakran yanu on penyakhun hak election MP arhajar arphosau. Hadu menta kampat don gajing yakran satya badu presiden bad kani kamdai tang hasilong ne turasit rejan habaro kawikiri kempat kran halor ki kertong MP laong usaleng. Habakli hatu ukwa na banya khun hak election MP natura usaleng ula ongkum unong mikmat badan gajing kirkli ngahaban bishar bnia wala da kadon gajing terwa ya ubanya khun ya kani ke election MP natura parliamentary seat.